Wega mutegeri kwitha wina twe agenda nteto cia weru thaimwe na toria nkukwirite ntukwena rua kioria getwe ukari no kuthugania thirikari ya county Meru ne kuthangikira murimi omera no kuthugania thirikari ya county Meru ne kuthangikira murimi omera na twena James Mutea oya no munene wa litingo geba county Meru ibwaga muno ikweja Bwe, thank you. na bwana Mutea twetete mbere buru mirai kimera kitethetia Meru muno inya ogeta wonto tije kene okena ugawe mu Meru kiuria kembere antu bakuragie ogwe no rijambera kalu ijembera ko mirai gento inya kiombete kuthithia Meru bakagwatithanwe na Meru wao no kwana ita oria twetete mbere ontwire bo mira bokuthira Iboya, my brother, na Iboya tegeriba Weru TV Weru Mutea James, Chief of Staff of Meru County. Nkwenda kuwa uma. Mira netethetia antu bengi muno. Tethetie mantunya ya utamaduni, ya kurana. Na ara kwetu kienda kurana. Ugache ncholo mira. Mwara yuge ncholo yake uo kwenda. Number 2 mira nitumira muno kure ya fees. Ya mira yenda chombe chuma kimira ile fees ana bakambuta chukuru. Na kinya windo mbele tu mira. Na ntabe game no nara biashara chetu chole chamira na of course okona production kinya the upper part kinya kumaimenti ikwachebi mana kinya nku kinya ndroko mana atiania kinya karate bibionde bina ma embe bikorona bia chamira kuko le amira no betotethia okeria uchumi kana economy Meru County kwa jumla na mira ikintu ikea na ikintu atu kurea nege to side effect nda chomba kuthokia mtu kana chomba ku affect mtu kwa umira ne tokene mwana wetu is the economy na tu wetu age of course na nyege biashara antabe nge baru wale kuwa Nairobi banginya bomutinya Meru bete nyandinge chiome na nto biashara chemira ku biashara chemira bitokiria economy bitokiria nto betu na njiri nyingi mno na bwana Mutea okuga itena side effects ende tugategera mandaktari bakuga kwe cancer kuria toimera na kwe research ya kiumia kithirwe kauga antu bakuthoka mitwa imera ima nkwenda kuwa research ya bwithitwe nkumari mutena na University ya Nairobi research te ya uma iyo rongo previously kwa research ngete ya bwibwa na ne mirete thina mira ugakolea mira is ikintu kya tawa to directly from munda no karea netemio ku affect lakini kole nyaka nyuma stimulant ingi mira is classified kiasi ta stimulants like kawa kana majani lakini wakole majani kana kawa aka process awambere kariwa utemio to kawa munda na witawanjire kuruga ko chai kana majani utunyo direct lakini mira umeteka direct why kuna kintu kita wa among biologist kuna kintu kita wa cardinal kila kithage kimira na kwenda kintu kita caffeine kwa kwa vitu hivyo vile effect sa cardinal na effect sa caffeine uka realize cardinal kimira indawete myo guthukia just as mirrored stimulant kwa de muntu myagora mira au mando because they know affect the system the brain can affect maybe the nervous system or they know affect mira merely a mirrored stimulant ile yaona tunya kurone anto kwa research utino yumite research yorongo utino mira myagura cancer in which way kide nileta mya cancer ndo ile ta cancer bitiche kene konya muntu kwa research achoko mira iya kureta cancer ni urongo ke bantu a cancer kuna ise to predisposing factors kana ndo hivyo botoma mtu akawatu ni cancer lakini mira temo hivyo it do maybe things like x-rays maybe into bingi bimbo kwenda vya affect mwere lakini mira temo into bya bita lawa bimbo kureta mwimu yo cancer mira tena mya kumanya cancer na around ndo mya na liwa ndo mambo yatabagrande maybe room wakabu the research when biases muntu akitona chobwa ko dhona atakata kama ndo akuandika lakini angonda kwa barandike research yo ni yorongo ti ya uma oni mbonete akurobarete mira miaka 40 miaka 50 ntubetamina bengi muno no tino ya affect muntu umira me okwaithia utejira umira me okwaithia
Na bwana Mutia mira eo ntwire bwa mwiru thirikari ya county mwiru yombete atia gutethia arimi baba mira ito chiometie onto generally ugiakolia mira mimo mira very natural mira ni ando nyaka mira nyaka ando kithakere ni wata ya kuraboya na mira tagunde yanda for example gathimbo le nyingi kana membi ukura ndawe nyingi onto achoba ko affect mutula kora mira okolia bato thirikari Meru County kwa wara kesi mira thirikari nankanere mbecha to nankanere 2 million kenda chumbo otithire murimi ya mira yare kuingwa na nja London mbote kenda kesi ya kwambo na ya kuthira of course baba nankero mbecha hiyo to ticho bete bara thira chio na miri baba itie na of course amto baba mbe itie anto baba nankero mbecha hiyo kuna noto chumetie ito ina program cha kwanjira wo kutetheria arimi mira kiwoka shed kana mimi antawa mba kubuthia mira yo like lare thai lare market kuna shed ya yoki thirikari Meru County nenda kwikuthira of course tuna challenges ya budget lakini ngwetiko to kuendelea na thirikari ninkomenya Meru bato age pindi kingi tukiendelea uchumi mno kuna tukombo tetheria Meru ninga kwenda kuwa ndo inde mira na mbabithe tu mira odie mndonge ndaiwa Meru County achomite nyo to chwana to bakona thoko mira ingaba na munya baba ngimi baracha campaign ya kinya mtu akawate to ndani kuna gwa mbicha campaign ya gwe lakini mbele campaign kinya mtu atenda program atenda agenda riko eu lakini dai campaign ya kinyire ngomatu bakari kuna bo mbicha mndo ngwa mbicha nyingi mno lakini uyakolia ngabana na choma chia akeri wote nyandi kama na tayari ngi mno kemya na kweli nyochoa partners bomba ko provide kana bomba ko yana thoko o anto bakageria gochwa kura na kuga bagatetheria thoko emira anto batu mero ya agenda uti agenda onture orende tuna thoko chemira bitu kwa thoko na thoko ya ingwe chirurwa onto chio lakini ende kuoga jwa thoko chemira for example mtu na atari na kuvire myake ena tote bwinyo nto bomo bra bwithite bomira bomwe bra tu wara bwithia batru wa ko lianga bana no wana gabana o take courage edenya de chio ome kweli hotel ya kwa mbona thoko chemira na to merike amira because the ne tura nene thai ke manto amira ithoko kwingo ko thoko na bwana Mutia ukiuga manto ja thoko ya mira ne aingerwe kende cha UK na inya kwelio ya ingetwe aja ntekoro Somalia kwena atwe ni ata thirikari ya county ya Meru yombeta gutethia na inya Tanzania ugatega thoko ya mira ningetwe au mwankene ni ata thirikari ya county ya Meru yomba gutetheria murimi uwo mira of course ibo to mabua mire kuingwa na ya ingwa na kora ila sima to court ani ngoro beta courtini na batu thirikari county ana kana mbecha choteria mantu akisiriko kisira ingi mantu negotiation lakini bwa kwenda kuwa mostly ugakolela conflict kana kwena mantu ya nthina ngi china tofauti wa kibiashara muntu rombo kumela mantu ya thirikari anene thirikari county tumeago negotiate on behalf of the national government thirikari county yaba negotiate account yengi ogenda kuna conflict Mandera no kuna conflict maybe Kakamega kana another county maybe kuna conflict Embu thirikari county no kana thirikari yate ka negotiate lakini yako na international dispute kana kuna then na thina muntu rombo kumelau no thirikari nene yombo tetheria ku negotiate kana kwaranĩria na ntobara kenda mina yombo gĩtekĩrwa na kente tweu kwe mutegeri omwe okoretie aliuga etagwa Luka kuma kanuni ya Gembe South aliuga kathirikari nene aremerwo igutethia murimi wa miraba nenkira thirikari ya county kikatiba menya kule mutongeri ngo etagwa nanga mira na agriculture na yes is agriculture mimi tukaga mantu afatana na hivi no utetherie lakini mantu afako na thoko engi na Luka ende mwichio kuma kanuni ngona kora bwana Luka jukumu thirikari nene president wa Kenya no etagari ya president wa Tanzania omba ko negotiate omba ko ranĩria utomboteria mantatho ko MP emira ugetha maybe kinyetha ngabana no ete ata capacity weta tukiochore kwa rotetheria yako akumba na ngabana eto ndo maybe brana batu kutangu ibate kwethia atia batikurita of course kwera team wata tumia Nairobi ya Nairobi maybe tuna senator tuna human rep tuna MP saba Nairobi pale beta bagarande na president ko batu kuma tuna thina neto kwa president uchiumia utumia na president bathi ingi orani na buketa bombo oteria kona thina emire bwathi atia ekuthira na thoko ikurugurwa yes bwana Mutia ntuko tia ukabere
njori ncheke betaga bakagita mira yonde ria yugeri ende ntuko ito kona anto no betete ambe kugera mira tije ketho kugera ko kwa mira iko ko thithia anto bakagwato ikanza imwe no ntu bwanto gotumira eu ndawete thirete amboni bure burote no mira me gwatithia to cancer boy bomwe ne gwatithagia number 2 tinyumwa timira mira timira gwatithia cancer in that one biological buru ne mira tino me gwatithia cancer bene kuira mira period ni rokara mira ya uwirwa you know kinye chukuma ichuwira wa tena chike wa period tuko mwanje kathi atia na kuna ndawa ile ya kithoko uwira gara even after 3 days bibi na maana mnene alimba mira for example na kuna challenge kuna to inyo troya to kuna mira mno tonge to twa kilawa na kanjiria kuuma ku of course tengire ngia kuthia chinyo bieko no tumna ndawa bibi na maana muri mira ya mira ya uwirwa newe ntukure bati kwewa mbererewa kana mberetua kana ndawa ile kuthirinya muntu atarea ndawa ile kwa atia kuthirinya no kuthogania tene ria njoi ncheke bagitangaga ile mira ile yugeri ikwabui you know me itariu no mathoni ya kariu lakini oinkela wanyuma kela mantoko ya kuthiria tuinyo twatule ya into imera me auti me tuwira wingi mno nyanye chuwira wa spinach chuwira wa mboga chuwira wa kogu ndawe to ma chuwira kira chumba korwa tuinyo to kwethia atia mimi mathoni yebo ya kariu that time na dawo of course kwa turwa mtu kenda mira yakawirwa newe ntukure bati kwethia atia kwewa mbere tuwa na of course beto manjuri tamira agwena anto bawira mtu akwira mira anto ame ntukure bati mbere yatua na mpwe ye ari thina nene mno na of course akwela mira man is a natural tree mete ginyete na ndawa kana tena bine kura aboya bijinya dai gwena anto batuwira mira na obona mbe tukombora agwira mira isa sawa lakini no thina kwena tuinyo turejire twato kuramira tukamithiria ni lazima tuchwe njira konto tunyo twiko tu account mero kwe uwe weta ikethomithagia anto igoria kugera mira account mero tuna department ya agriculture ni kweria na ne kubanga ginya ukara ata kubuitha research manto tunyo to kuramira kenda yombo tethia kuchwa mimi na tomba konto tunyo twiko tura of course uzatuna ntuga ayo matrima naba komba kwarandiria na command department ne kubanga manto yau kera to bakoviria thina echinyo bibo kurambi ikuramira na oau inkwana Frank kuma mawaliuga ni ati account mero etethetie orimi bwa mira nande ne orimi aibo ai balesanda wa winde mira inde metemira muno mira ya okura ila meni miteme nene ila bikurira eta uri bigwada nyawe giromboleo kumanyora kido bi mira to kwanda mutede na muno imantanda njire kuwa manta kubidya market kubidya shed ira chakwa mira like pe ne example antolare market kuna shed with tudikareka account wito kwanda muno kubidya biu kenda byombo tede muntu mira atuwa kwenda kwena antoa deru kana antoa ya okubangira mira eriko mirera mira amati mira kwa to extra fertilizer kana to kamu ithio ntobungi bibi na no chume dai odo chume dai kona mimi to kona kwana ngaba na chume te no kutheta ki wetu de tuna dams dato kona thikara nene ye fandi bitu mathikana to kada thikara nene fandi dams kinya county ingi wota no tima dams ki with cha billions budget account etomba kweli ata etomba ku fund lakini to tuna dams china ndoi tombo ekramira itrariwa nanto kona mira kwana ekwede thokone ko denjire ke tumya kwa tombo tumya mno ke giori mira apart from you now of course o chiomia ko chwa thoko because the main challenge mira na thina mira ne antobeto ithoko tukagona thoko ruare thina semera kwadi atia ikufira na mpara ne konete nya kontemero na roje rokethwa rukiura kagite na ate kora je nya konto komwe kotena roje ni atia imitatara ile kobo ene ya roje ru kone karwa kimera kamera uto bankuwa bato mpango hiyo thai number 1 itwabwithia designs itwabwithia mibango na tobanga dams mwanja 7 dams leto na tukagotethira kubwithia dams ira thine rwe ke atia ikathira then account ya miru ko ondo gwetika bitu koninde mwiro rokwana
number 1 tukua twathire mantu science uchia dam katukoromba riu andu abari ya Nairobi bara batarirwe bakara Nairobi tafadhali iba chuma chukuma thirikari anene ajire kubuthia dam Meru akubuthia nana nanangi na dam uchajara kingo me athina ndu chochera thina ni siasa na maybe contract ira kwa atoma kwenda chio the party thigire mone atogire bakwenda contract iriku nyatara president yema ibona president arage kwa yete kurua barabara ni vita watu mtu na kwenda kuja barabara wake na nao kwenda kwa contractor lakini mtu ndio no akiwa mbi kuiyo ende anto baba inge kweta nao baliuga rais Kenyatta alia atonye ni thoko nyingi ra ingirwe no kwa ita mi baba mira bomba kumwima kura no ntufantu tu no mabito expecting no na to aringi kura kato expectire maybe thoko ya ingwa to initiative kato ko bomba tongiria kwa biatea lakini ndine kwa nene ne anto bato ikie Nairobi ibo batakomba gutabera president kuna thine riku me president wali Nairobi kana to me thine riku thine na ito kwa president nyawa to detra ebe akemenya anto bamiri bakora thina thoko emira kwa na bechere ta ina day icho choba ku move economy yonde yambi Meru County ondo we to ka produce na entertainment ina bieta to bigendo embe embe barua into bina mbia chia chamira yes na tokithirekeria bwana Mutia arimi bamira bera kwa mbecha muno na mbecha yo chia arimi bamira no bo bangeta thirikari account bo barugurere antoria bomba gwika mbecha chia arimi bamira mbecha ti nyingi watu bathona of course imbecha kumbotetheria antu lakini mira mbere na mbecha muno ria kwa ria thoko bibi atebe na thoko chetheria atia thoko chia ingirwe na of course thoko de guthiria program tubuite mantwarwe tuchumiti of course mantwarwe tuna program nyingi charwe tunenya torenya machini ria kunja ndui ria yigembe no thai ne chumiti kuthura dance ni mai ya mbo sito kuthura kumweke gembe sento na program hiyo yonde ali mbere nya dibona mbecha meamira ni small scale farmers na ndo batena miundo nene mno muda kidogo bajino chitu mla ke mahitaji ya mochie ya kurabia kurea maybe ya kurea school fees mahitaji kidogo ya familia na anto ibe bangane bicho kumenya tu bebe na tu kai na vitu kuroba tu kwa bilioni mwera ile ne kaniro ni president ndomya kwa bilioni ya tumira kubuda research yake no bilioni ane ya nakalo ariba mira yari biba mira nyabombo ite bado kiendelea kwa hivi kiendelea kururo lakini president nawe na tongire beto baba tari me athine kuona tu na tongire tatari akura batura bakiwa au munyate thetie uthiga chaka ndi thetie yana de met with the professor Kidiki akitwira program yetu kurwa na tharaka chichio is a senator lakini ndo rivoke visiri tana to Meru via uchumi na vyo mno ikuora munyate thetie na senator na tawe thetie miaka wene thiri tafadhali nyona bado twira hiyo miaka ine ambayo imemalizika amefanya nini mno kiurimi wa miraa ira kulingwa bicha baada todo bya miraa na miaka ine thiri batari ngwa bicha miraa yikuingwa bataria to kesi na to London to tanya report ya kizo na tekalire ina to kuamba chena chana kanirwe ni president ile pesa yeye arimi manankerwe keda chubo batete to kede ochwa thoko no gombo ochumi na ochwa thoko nya twari mama zumu tuno ndo muri boya ora munya ochumi to kwena bwa kwa evia pogombo tethia murimi ombo tethoka ko to kethiria kiuria geto tukwenda we ukari thirikari account Meru ne tethetia murimi omera mbera kanari ni tethetia yes ewe ne miaria bwana Mutia oria lwe chief of staff account Meru